Jun iyo ya kakini suara kakalong kakini kasih paka nasyo wanong hangi kedorang kabagiong kaakor suara ngamtipla kalau kumno mentah nima subanong temre lembaga ko katar jong usaha Thomas Jun lapan scam ya akor suara bagay kakor jong ajak beriu khazina manolaju mudur manolaju perkat hadden jong suara bakumno ke penang perkrau ya bakon katar ko perkat bagay burung kaya ini yasa hada burung agakor kumbalat pengantar penskem dauran Thomas Jun parangik aing yaulay bagat gospel karasutik nangen kong bat ontang kata kapurnane syakiwai kiwai jaka kong kabalang isnawarai mo baura berang wirianes ulat ulong ya balang hari hagawajid nukongnya ya tau mati rasing balang teman besar ngebalingkong ulas na ya kadur jomba balang hagawajid jauh cerman lajid jauh sekretari lajid jauh jauh treasurer bagay khot bagay bagay kami tinggal balingkongnya hanya balang hanong saya name kala por sagi wai pativi hakisnong hapo jong kelega jaka bat ontang hamdi hari Bangladesh jamiswari lusai bat syari asam kumju ayu ya haublei omdei tang kata kabal siwatana kabal pangsa jeng mawami kan napa pangsawian kali kabal thai kabal kongtang napeng jong dikasi kabal ayo pediang ya saterman kejimpan bapel dayang ya kabal nong saria kini kabal burung yang bulai lembah jong kali kabal kumi hagi wepat ki bentang hapo jong kake gitu sinot KJP Assembly Assembly kalajit kata tayo kabah pembaptis di kalong kami bala pengkha ya kau women Sunday kabadang terekam hadu mentah Lasno banay kuglay ya lagi kesekentay sebab minum presbiteri kabalatay sanang ya kata kabagyong kanabon Mercy Home Memorial Building kabaladon kekitaw ya kabaki sa sumarata ya kirutuman kikongkan basmasyo ladang day kawan kanyanan sniyo apaw ataway nilalayang pliyaka hakabak kutung snam arha jalan puway hanray namaganagal lockdown ngilipadok ban pli batin sa pli lese mentangane house niya mubanuan nagsobabay kuglay yalagin sa gintay sulong rinong kumta ganyan gululi yalagin sa gintay jagabalang asura masmay asura presbytery ayu kinale nagabagtagan nong tumibat lalaya nagagatem gabagraw udah cibeli don mentah nagabenta jompi nangka nisno banayu baulay ulas hey susu yaway rukraw jom kenegima batang day ubor sing unel sing habala yung smell yaga kubor siapang gospel ulay no yaga kesem ulay sintino iya bulak diang no yaw jisu batula lolo kristal dan ketika history doon bagi tadi nong penyak hima kilek roh yu bau ino tang sipor ya kata kerten sustam kinkung biang yu batu sawan sinti hadir wong ya kasukti ngalaman mentara ngantong mentara ski
la shai ngam lo no ana yau Jesu Kristus kajutan jumlah panulai nganu la lano lamoro bali no yau Jesu ngai ne abalang ngai ne akadinge ngai ne au Jesu Kristus hadu manganda thalam mo ngai ne percaya kat nungut kibala ju perkat yau ne ukrau ubalale kabat kata kajimpla ya takam kajir tu uhau Jesus Along kabasnaw tanda bagabalang nang sauya kalayo man priya to salang gong iya kapu bayaw no kabalang na dinagisi kalahya rasud hanggang priya to sama yang ikong sama manakamit palang di pagmanawang saskan kalau dia iban pelim cumai bahan mahal yang apa yang kata bagi kun sama dia iban pendang berom ya kesongkha songman kumbalanya dakalu dakapu bak ulu kabalong kaburom hakmat jong ugleng nang kabakham krau kalau saya bakal pening madan yang lasing kongen ubalalong si pondong hikay ubabu ubalaya ceri sengi hakahitan sengi barokaway balongwalan jenis ulang rajana hangno banseng school hangno banseng balang ule ula syaya lam ministry syari wil hendrai ula klatno hari wil Kasnya bakat TJP Assembly, lanega HKGP Sinot Semi, lanega KGP Sinot Mini, lanega Sora Presbytery, kalau dewan perkhidmatan pang, bagian kapong, ban hai kap lansing khowel, ban pak missionary, lagalong salawara sam, lagalong Nepal, lagalong sa Bangladesh, nagabenta. Ban pendon burong yaule bol juwe kikam babha bahanang sauya kilapang kampur kamsa ban yathu ngan poino sya kawipat kabenta ublay matur kuwe ifika balang mong sauya